Cepongan selajengipun masih diterima tamu versi dangdut terutama Sofyan Putra, anak kandung dari Sentul, putra dari Bapak Sofyan, Cak Roni Pak Ijaz, beserta Fadi Pak Fatan, Cak Marsub, Cak Mahmud, Cak Solla, Cak Nemo, Faisal, Mas Uud, beserta Cak Sulaiman, Cak Solehan Bayu, Sumber Keramat, monggo gak usah sampur wis dangdut. Cong Tiono Sentul, Cak Hermanto Sika Pamatan, Halima Mimin Sentul, Cak Tinari Pak Ripin Sentul, Selamet Martono Sumber Keramat, Cak Rofik Putra Sentul, Pak Tommy Sentul, Cak Faisal Sentul. Monggo tampil di panggung pagelaran. Setelah ini Bapak Mina sendirian. Jejak Sofyan Putra, Roni Pak Ijaz, Pati Pak Fatang, Cak Marjum, Cak Mahmud, Cak Solang, Cak Nemo, Cak Faisal, Cak Uud, Cak Sulaiman, Solihan Bayu, Cong Tiono, Cak Hermanto Sika, Cak Halima Mimin, Tinari Pak Ripin dan kawan-kawan.
Atur cuma nuwun, kula aturaken terima tamu versi dangdut Sofyan Putra beserta Roni Pak Ijaz, Padi Pak Watan beserta kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran.